Radi se sa taj gardom, radi se sa dubokim gardom. Ono što grešite, brkate nekada kickbokserski taj gard. Svaki stil ima neki moment u meču ili kod protivnika kad to možete iskoristiti. Ali taj gard je namenjen za stvari, za skraćivanje distance, za ulaženje, za pravljanje hvatova, poluhvatova i sl. Taj gard znači da su mi ruke malo višnje i stoje me malo napred. Znači ne da se zatvoren ovde kao kickbokser, jer ovo ovde nije zaštitno za lakove. Koji god lakat ule da baci uđe, ja ću da ga popijem, ima da mi krv curi iz nos do patosa. Znači ruke su napred. Odbrana direkata, dugačkog garda, dubokih udaraca. Znači on kad ja imam ruke napred, on misli da može da udari krošejima, tako? On će gađati udari krošejima. Zato ja moram da zapakujem ovim bradom dole. Zato ja da podignem ramena visoko, ili ću da ostavim ramena malo niže, a bradu da spustim niže, to je moja stvar. Ali ruke moraju biti ispred. Zašto? Zato što ove moje ruke skraćuju prostor kroz koji njegove ruke trebaju da prođu. Jasno? Znači onda mi mene udari u glavu, moram da prođe kroz ili okolo mojih ruke. U ovom slučaju nećemo direktno. Znači moram prođe kroz moje ruke. Što meni olakšava situaciju da ja ne njegove direktne neutrališem. Jer oni prvo dolaze do mojih pesnica i imaju onda još 30-40 cm da dođu do moje glave. On kad baca direkt, svako od nas refleksno uradi ovo. Znači malo uvlači tu glavu, spušta malo dole, stiska gumu, postavlja čelo. Koji još dozvati 5 cm. Te ruke prolaze, to je ta ruka prolazi kroz moje ruke. Ja je dijagonalno na dole neutrališem najjednostavnijim, najkraćim, najbanalnijim pokretom, jasno? Znači ovo, ne sme ruka da siđe iz lice, ne sme da se desi ovo, se sad otvorio cijel, on može baci udarac iz okreta, lakat, može baci taj kick, ovo, jasno? Znači ja samo u ivici moje brade skinem tu ruku. Odavde ja mogu raditi svašta. Ja mogu raditi ulazak na lakat, mogu raditi jednostavno hop hop, da prekinem njegovu akciju direktnom, mogu raditi hvat i poluhvat, udarac kolenom itd. Ali osnova je čvrsta ruka, duboka ruka i aktivna ruka. Morate otvoriti oči, morate biti spremni kao puške i kad taj udarac dođe, udarite, presno stanu. Pismaca. Ajde, no? Udari u glavu. Usko u troubu. Nema spuštanja pesnica dole, jasno. Eventualno malo guranja ka napred i to je to. Jedan partner baca direkt, drugi partner je upraviš direkt. Nastavi nešto svoje lagano, onda on vraća direkt.